Na današnjoj sednici Vlade je usvojen nacrt zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i upućen Skupštini Srbije na razmatranje i usvajanje. Reč je o izuzetno značajnom i važnom zakonskom projektu koji treba da učini taj ključni iskorak kako bi Srbija dobila nove investicije u oblasti rudarstva. Reč je o zakonu za koji duboko verujemo da je najmoderniji u ovom delu Evrope, zakonu koji je prošao jedan ozbiljan rad i jednu ozbiljnu raspravu i koji je u svom stvaranju uključio i nauku, počeo od našeg univerziteta, preko instituta, preko strukovnih udruženja do industrije. Kad kažem industrije, mislim i na domaću rudarsku industriju, ali i na strane kompanije koje su ovde prisutne. Naravno, i naftnu industriju Srbije, koja se bavi određenim istraživanjima i eksploatacijom, ali i Freeport i Rio Tinto, koje su ovde u ozbiljnoj fazi istražnih aktivnosti.